Sonata ni Ayat. Anya ti makonomit ni na siya tayo di kalman. Maulit nga tapay? Awanan. Perfect shots. Amangan mo ibagbagam lang ti kasta. Ta saan mo akayat ang masakitana? Saan? Saan ko nga mo timang pasablog? Sige nga Rod. Ket kasano, awan pa'y sumaro na project yo? Awan pa'y. Awan pa'y awag kanyak ni manager ko. Adda ko man fashion show nga angayin yo. Adan to, tamay sa data kadagiti project ni Boss Erica. Bili bakmat iti day di abakla boss mo eh. Kan dapay kontak na textile company. Oh, nasaya na. Sigurado, dakkal man ti talent film iti dayta. Kada awag ni Boss Erica. Anya tiba ka na. Hello, boss. Oh? Adadakal a project? Ay, nagsayatan. Oh, sige, boss. See you later. Bye. Ay, ada ka naman ng project, me. Awagak ni Kashi. Mapan kami di opisina. Kano rin, Jonar. Agkikita kami di opisina ni Boss Erica. Hello, Claire. Nakaawag ka man? Umay ka kumanda di opisina ni Boss Erica. Ada ka no good news. Wow! O sige, agrobatak lang. Sure. Kat ni John, umay ka di mat? Uwan awagak mat. Kasla good news at talaga. Wan, anyate mo, notice shooting tayo kat ije Boracay. Wow! Nagmayatan no kasta. Isong agrobot ka, ang tawagak ni John. Sige nga Rod. Excited ak iti dayta nga impadawag mo. Alakit din. O sige, bye. Bye! Ay, anya nga ta project day jay. Talaga bilibak kan Boss Erica. Bakla akon kunada. Ngam naglaing nga agdiskarte iti pangwartaan. Nakarubuat ka manan. Sa di numanan ti papanam, Claire. Ada meeting mi kada Boss Erica, mama. Pambaram manan ang makipagkita iti dayjay mamirmiraot a photographer. Natural. Agkikita kami kada kasi. Isong ti photographer ko, kan personal assistant ko ni kasi. No anyakit di daytaan na sumsumok mo. Buwak nang kaaya dita. Mama, saan lang akwarta tiga po na nag-apay nagtrabaho ti may sa tao. No di kat agragsak, ter aramidan na. Adula amin. No kumatao sa ramlaangan ti mo na nga inadal mo. Weno ingraduar mo a kurso a nursing. Saan ka naraksak ki jay, mama? Aday ti model yung kan fashion ti raksak ko. Amo ka. Gaputa agayat ka iti may salaang a photographer. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyan na, mama. Saan ko nga amukan ka? Adamat ti may isa nga abogado nga agar-aram kan ka. Naijay pa'y amamirmiraot ti pinilim. Isungarot ti nakarik na kiti ayat. Ay! Adula amin dayta ayat-ayat. Maiyapoy mo aya. Dakayukit di. Sa balit ti prinsipyok may papaniti dayta. Saan ko nga amukan ka? No si bibiyagla siguro day di papam. Saan naakayat daytoy? Di ko nayo Ngampatpat ganak day di papa. Anyaman nakayat ko, ited na. Oh, anyat makunay ti sumaro na project tayo. Ay, kayat ko na unay. Manimano day tanagundaway. Agasam, makadano na ko ni Jay Boracay at di na oras. Wan nga Rod. Wan nga Rod. Ay, nangro na kaniyak. Manmano day ito agundaway.
Agpat patingga tayo lang ngamin kadagiti asid aga buya. Ita, umadayo tayon. Ijay Kumamot Mountain Province. Ijay Rice Terraces. Matahanon to dayta. Kan ijay Palawan. Asus, adayo launay daytan. Sana dakas? Ang napimpintas na kita, nang roon na iti kunada nga ayan dagiti nakabitin alungon iti bantay akabatuan. Anya? Ay sus, nakabutmutang mata ni Jay. Ngam napintas, tama ko na awander dagiti abuya, na isang sangayan. Girl, I need you. I need your love. Anya na naggasat ka, Claire. Tas siyak ti inayat mo. When? Awanin sa pulak pa'y. Iso tinang tadkirad kan inspirasyon kanyak. Iso tinang pamaris iti biyag ko. When? Ni Claire tinagbalin nga inspirasyon ko. Nagmaris ti biyag ko gapukan ko na. Ket no iso ti mapukaw ko. Sigurado nga agbaylo ti lubong ko. Sabi la ko ma, tagbalin kami anatibker. Agbinulig kami amang duprak kadagiti alawig. Amang rakrak iti ayan-ayat mi. Nakalagip ka man na nagpasyar din, iho. Wala na. Pasyarak ko man ni Claire. Wrong timing ka mat barok. Anya? Adaawag tibus na kat napanda ka no ijay studio. Kasta ka di? At dan sa kano kabarbaro a project da. Iji nga ta opisina da wano nakisinarak iti da ijay pul-pul a photographer. Natural nga agkita da ijay. Ta iso nga ro ti official photographer na kano. Di adal kan masirib mat ti kunak. Ngam apay akas iti dayjay lang alalaki ti inayat na. Ay, saan ko nga mo? No anya tinakita na iti dayjay alalaki. Idin to tas no siyak ti pakiasawaan na. Agbyag ana namay. Oray sa anin nga agtrabaho. Kinunak nga rot amaag. Sige nga Rod nana. Saan akong nga agbayag. Mapan kami langan aginom kin ni Rod. Inawis nakmanan diti bar, Danny. One Rod. Anya ka diti pakarribo kam launay. Di ka di project tayo amadama. Awan parikot ka dagiti igam ta a project. Anya nga Rod di pagbarbarta ka manan. Ni Claire. Manan? Aging ka ita. Diyak pa'y lang maibus a panunutan. Amay sa lang ag gardinero. Ken nano mo a photographer. Tinangatiw kanyak iti puso na. Namwa ka silent millionaire mo't gayam na Jia John. Anya? Habi na ka no, winupasyon na lang ti kina photographer na. Anya? Nagturpos mo't gayam na Jia ti kolehiyo kas agriculturist. Ken mas kumbay gayam. Anya kung manukasta? Adayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak ng ti pagsasaritaan. Amok mat kididayta. Ken may sa, uray ko naman nakaturpos iti kina-agrikulturista. Manalon, wenno gardinero latta. Okay, santa na pagsupyatan dayta. Ngamadda nga rod maramidam no isot kayat ni Claire? Adda, Anya? iso ti planuan taan na saya at Rod.
Anya akalukwan ti pampanunutam. Di mo ko madadaulan ti biyag mo gapulang iti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak. Numapukaw kumot ti kapat gan agamang iti biyag ko. Sige. Wunin. Ngam no siyak ti sika. Ibawing ko langin ti imatang ko iti sabali a babae. Nalakalaan nga ibagaday tarod. Ngam saan akas ka rin ang aramidan? Ken awan tumot lang tiragsak mo nugun udem. Baba ni ti persan. San kan tumot lang ang naragsak? Rod, Esus di adal ka. Ado ti babay ako mamkamat king ka. Kas ko man ni Charmin, ni Roxanne. Agkurso na dalaunay di gayay. Wen, amok. Ngam ni Claire tinagpitikan ti pusok. Wan, ngam kasan mo nga Rod. No saan mo't ang nagpitik ti puso na kinkalaman. Salbag. Sige kit din. Aginumtan. Tabarang malipatak iti apagdarikmat ni Claire. Okay. Ngam ni awanan inuman ta. Waiter! Dua man pa'y around dito'y. Talaga ajak maaklon. Nga atiwan nakit din day ang mamirmiraot laang. Ma'am, jak may ibo sa panunutan, Claire. Anya man ang dayta. Nakagasgas sa taklaunay. Anya. Ang maaklon nga taday dya aden, iti pan nakapaay na. Masapol nga klonan na. Ti pagdanagag, mga no agaramid iti pamuspusan. Tapno maibawing ti imatang mukan kwa na. Babaan iti tulong ni mama. Ore nga tararamidan da. Saan dan to maiturayan ti pakasaknan ti pusok. Tagasat ang karudlahunay. Tasak ti inayat mo. Kan ka ba alam nga ilaban kan mamam ti ayan-ayat ta? Rumbang laang na ilaban ko. Ano kumatulagan tan ti kasarta? Anya? Ganat ka launa yan? At dangamindanag ko. Anya ko matpagdanagam. Napingot launay da dya aden nga agrayo kan ka. Kan amangan numaagaw na kakanyak. Girl, I need you. I need your love. Tabayaga na gururay ken kaniteni. Ni, apay ko mga gururay. Nagkunang kami nga urayan nak. Natural. Kaya't nakaamakita sa rungkaran. Kunakman na may isang arkitekto. Masirib. San mo't gama makawawat. Anya. Ibagak lang arudang nga ibawing natit sa bali ti panagayat na. Amo nga dot ag gusto kan kuha na. Sika nga rod ti kayat Ay, na. adula amin mama. O sige, makaturturok ako. Kahit kunti aginana. Natangkad launay ni Claire. Saan amabalin? At ikay kayat na ti masurot. Nakagasgasat ka kunam ken Claire, John? Wen kasi, pulos agak ninam na mga klunan nak ni Claire. Itilaksit ti kinakurapay ko. Saan nakasta ni Claire? Putno nga damat mabalinda iti biyag. Ngum saan anatangig? Napakumbabalat ta. Dahil talaunay ti dayawag kan kwa na. Ngam, nagasat mat kan katigayim ko. Nagasat. Wan, nasingpot ka kan saan ka mat anatangig itilaksid ti kaadamot mabalin mo iti biyag. Ngayon may saglangan ano mo aman nalon kan photographer. Kasta ti kunam. Ngam uray adda mabalin nyo iti biyag. Nagbaling ka mat anapakumbaba. Iso na lang ta. Jack to pulos martapan ni Denny. No material abanag, wenno kasasaad iti panagbiag,
Mabalin, anabakbak na ngam si ka. Ngam ti kinasaya at mo a tao, tinangatiwam kan kwa na. Kasta ka di? Gansan ka ngagdanag, John? Ay ayatan nakalaunay tigayim ko. Kasta agmat kan ko na. Insagot ko kan ko na ti ayat nga awan kondisyon na. Amo kakastama ni Claire. Ngamin, saan na akinit at status ti inayat na? Ran nga Rod. Sige, John. Ay, makaturog akon. Masapa tayo manin ngagkikitain ton bigat. Agyaman na kiti oras kan pasensya ni ti pan nakasingam. Bye, kasi. Bye. Agpada nagasat dagiti dua. Ngamin, agpada da nga agay ayat iti tunggal maysa. Kan agbagay dala unay iti prinsipyo. Nasa pakabimangon. Ada ka di manin photoshoots yo? Napan mi kitaan no ada mabaliwan ka dagiti inshoots mi kini John iti kalman. Talaga nga enjoy yung ti panagkuy-kuyog yo iti daychay alalaki. Naragsak kami ter aramidon mi. Gandakkel iti kumpanya kanya kas model da. Tapno may promote ti produkto da. Ngam no ni Denny ti pakiasawaam. Saan na naskan ngagtrabaho ka iha? Ay, day taman ng ti bagayo. San ko akayat nga gururek lang iti mayawat kanyak? Anya? Ti kayat ko at dabukod ko akwarda. Tapno awan isidsidir ti agbalintong asawak. Anya? Wen mama, mabalin ka di? Saan nyo nga idildil kanyak ti saan ko akayat? Urean niya ti bagbagayo. Saan ko nga isagmak ti ayat ko kunkwana. Sige mama, mapana ko. Addan ti mangsukon kanyak. Bye. Ay. Saan ko nga ipalubos? Aday ta ang mamirmiraot alalaki ti pagtinagan ni Claire nga anak ko. Itilikudan ti makaw na akin akurapay. Wano kinagagangay lang ti adda pa nagbiag ko. Siyak ti inayat mo, honey. Natural. Sika ti true love ko. Really? Juan, di ka mamati? Pacheck. Kan mariknak. Kat si kamati ng pamaris si biag ko. Kasta akmat. Kasapay la kumata saan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto kumamapukaw iti biag ko. Tano mapasamak deta. Agmantolakit deti biag ko. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam denggen inton bigat ti tuloy ti makalawa sa pagkasalitan ang napauluan. Ayat nga awan kondisyon na. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Agayan ayat da June kin Claire. May sa photographer ni June ket may samet a fashion model ti balasang. Adda gusto kinkwana ngem saan na akayat. Binabalaw ti ina ni Claire daytoy, tatipay lang photographer ti inayat na. Nupay kasta awan na aramidan ti inana, anang lapad iti pagayatan ti balasang. Ita papagayam, adto iti tuloy ti makalawa sa pakasaritan ang napauluan. Ayat nga awan kondisyon na. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Itilikudan ti mako na aking akurapay. Wano kinagagangay laang ti adda pa nagbiag ko.
Siyak ti inayat mo, honey. Siyempre, sikat ti true love ko. Really? Wan, di ka mamati? Pacheck. Kan mariknak. Sikat ang pamaris iti biyag ko. Kastakmat. Katsapay ko matasan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto ko mamapukaw iti biyag ko. Tano mapasamak dayta. Agmantulakit di ti biyag ko. Ni Denny maninda ito'y umawawag. Ah. Hello, Denny iho? Naimbag nga orasyon, Nana. Ada ka din ni Claire? Awanan. Nakapanawan. Dinagas ni June. Kasta ka di? Apay ka di? Padasag ko mga awisan. Takasangay ni Mama. Kasta? Ngamsa na baling nga rodan. O sige, agyamanak, Nana. Bye. Bye. Kasano ko mga awisan na? Kata dayo tirik na nakan ko ana. Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maya dayok ni Claire iti tay-chay alalaki. Nakasalitam ni Claire? Saan? Nasapa ka no at dinagas ni June. Panagkitak bro, awan namnamam king kwana. Saan man asikat yung mangupay kanyak, Rod? Sana panangupay na ito eh. Ngamkit di, kahit ko lang alawagan ti panunot mo. At ka di maaramidam, nusan nakaakayat? Aramidag amin akabailak. Ngam saan mo kumaadadailin ti biyag mo gapulang iti dayta? Saan ka kumang agaramid iti pakadadailan ti kinataon? Makaam mo ditan. Kas may sa agayim, danggam kumati balakad ko. Ngam no saan mo't kidi, awan mabaling ko. Amok ter aramidag, Rod. Bayan naklaang. Agyaman naklangan iti balakad mo. Saan ko nga isukulat tanti panagayat ko kini Claire? Sakit din ti inatyo day di alalaki. Nukunak asyak ti pagtinagan ni Claire. Day tati mapasamak. Kukwaklaan ti ayat na. Ket saan ko nga ipalobos. Asabali ti pagtinagan na. Agsaga na kayo. Nakasaritak ni Boss Erica. Matuloy tayo ko na di Boracay itong Sabado. Wow! Sana all! Kaya't namin ti kliyente tayo nga ijay ti pakaalaan kadag ti pictures. Malaksid ngamin kadag ti night gowns at dapay product da a swimsuit with no bikini. Adda ka di maangay a fashion show? Adda, maangay ijay Palawan. Anya? Kaya't nasawan? Mapantayo ba iti Palawan? Agsasarunon dagit a project. Sa bali lang ti papantayo di Sagada Mountain Province. Kat dagiti native dress da ijay ti usaret para iti promotions matlaang. Kat, sikat ti model da. Of course. Wow! Saan ako na mas daaw? Pudnumat, amay saka amistisa Cordilleran. Sakit ti ulo ka. Napalalwak sa idirabi. Jeske. Saan ko pa'y kit din nga amo?
No kasanuak ang nakaawid. Tilang malagip ko kat intulodnak ni Rod. Ken, Diyos kaya talaga. Naladawak mo't ang nakariingan. Amok nga adagur ure at trabaho iji opisina. Girl, I need you. I need your love. Diyak nam namaan, amaranaan kayo dito Claire. Sorry, Denny. Ngam nalpas kamin. Sige, umuna kamin. Amo ka kaya't naklang aliklikan. Saan, Mat? Ngam talaga nalpas kamin. Okay. Sorry ano nasinga kayo. Mabalinta ka diti agsarita, Gerwar? Parts? Siyak? Wan. Adalang napatag nga ibagakan ka. Mabalin? San ka nga agdanag, Claire? Awan dakas nga aramidak dito'y boyfriend mo. Mabit lang, Claire. Kasi, di dak pagdanagan, ha? Good. Kastaman ti kayat ko. Kunak no ibaag mon ti ipos mo. Jack, maguston di pagpakita ni Denny. Anya nga tatiba ka ni Denny kin John. Jack, man na mo. Amangan mo't no but-but ngin na. Wino bilinin na nga isina, wino liklikan na ka ni John. Naasino ko mga rami di kasta. Pulos, ngawan karbangan na. Anya ka di si ibagam kanyak, sir. Adalang kahit ko apon ken ka. Anya data? Agayan ayat kayo ka din ken ni Claire. Piadam damagam kanyak data, sir. Saan mo't siguro alimot ken ka? Nga gusto ak unay ken ko na. Amok. Tauray saan nakaakayat ka ti pilipilit mo ti bagim. Nyati ko na. Ibatam ti keryak, sir. Asino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Ha? Pudno nga rod nga agayan ayat kayon? Pangaasim. Ibatam ko matikwelyok. Lumaban ka gayam ha? No kasta? Kunak mo't ibatam. Titakyag ko. Saan mo atiritiran? Kunak lang rodan nga ibatam itay. Ngem kunam no asino ka. Kutit ko. Nagsakit ana isaltak iti simento. Saan mo kumaapada-padaan ti tao? Gaputabak ng kan. Laglagi pam. Uray koton. Ammo naman ti kuminit. Wow! Apay at tinutupan. Ginambatan na ngamin ti kwelyok. Imbagak nga ibatan na. Ngem ginandat nakit din timang danog kanyak. Iso nga ino na akon. Nalain kagaya ni Judo karate, John. Saan met? Adalaan basit amok. Tayo so ti pastime ko idi college siya. Ala, mapantayo kid din. Bad trip tayo tao. Nadadalin ti aldaw ko. Awan ganas kon. Kasi, bayada mong tinakantayo dito eh. Kaya't kon ti pumanaw. Sinalbag. Oh, kastagaan din ang pasamak. At danto aldaw kanyak dahi sinalbag. Basol mo matlagay. Apay ngamin inaramid mo di kasjay. Ni, ison sapay tayo sakit mo. Sangiti day ta bro. Ngamaman na lugar, tinaramid mo. Saan ko nga rod ang nagustuhan ti imbagana nga uray ka no sa anak akayat ni Claire?
kat ipilit ko pa lang tibagik. Pudnomot, saan ka ni? Rod, di nag-ad-ad pagpungtutan. Taamangan no si kati pangidas alak iti pungtot ko iti dayjay a tao. Ulita, saan mo kumaanda daw ilang tipiyag mo? Tibagim, gapo lang iti may sa babae. Alakit din. Uminom kan. Siguro, pampanunutin man ang tinakita mo di restaurant niya. Apalam ka di, tinakita makinaragsak na John ken Claire. Di mo man ipalagit, Rod. Mawatak mat kayo ditirik na. Saan ko nga ipalubos nga agtinag ni Claire iti sabali? Kasta ka namin ti bagbagam adda ka di maramidam. Sarong karak ni Claire iti balayda. Saan ko asardengan? Ken agsagana day di alalaki. Saan kami pa'y analpas? Sigo ni ti panang istoryam. Saan mo abasta kabailan iti mano-mano? Kun nga Rod, sinalbag. At dagayam amuna iti judo karate. Girl, I need you. I need your love. Naimbag man ta, nakapasyar ka man, Denny, iho. Wala na. Gamin ka, amuklatan, di kagaram. Ada ka din ni Claire, nana? Wan, nabiit pa yan si Mangpat. Nagdiretso iti silid na. Mabit lang, ta mapan ko aya pa na. Wala na. Agyamanak. Ada ni Denny, iha. Mama, nasakit ulo. Kahit kunti na na. Wala, muray apagbiit la. Anak lang nga rod na nasakit ti ulok. Pagustuam ko mala. Nasakit nga rod ti ulok, mama. Agpakatao ka Sorry, mama. kumamat. Talaga nasakit ti ulok. Muray apagbiit la. Nasayat mo kidin makasaritak. Isidir ko tinaramid na kini John. Awan karbangan na mga ramid kan kuan ay tikas jay. Bastos. Kaslasan na di adal, mama. Agyamanak ta sinangon na Claire. Nasakit yung ulok. Kahit ka lang makasarita, apo arkitek. Ha? Yak magustuhan tinaramid mo kini John. Kunam na sino kan? Gapo tabak nang ka? Gapo tamay saka nga di adal o na arkitek? Huh? Claire? Awan nagadalam. Mano ka diti sao? Imbagak lang nga rudang ibaw ingmon iti sa bali day tanga ibagbagam nga ayat. Nagsayat mo ti pa nakisarita kan kay di. Ita makapungtot akon. Ah, Ipilit mo latta ti kayat mo. Idaldal mo tabagim ure saan ka akayat. Gapo ka dita sikat ti kayat ni mama? kwa. Saan anay ni kalintagan der aramidan ni mama? Kanori sika. Ikabili na kasta, agayat ka kanya. Wan, agyamanak. Ngam tidakas na. Saan ka matngarod akayat? Mauatam, ha? Pangasim, ha? Nadapay na batbati a respetong kanyak kan itibukot mo bagi. Maudi ko man da ito apa nagpakitam kanyak. Di na ko nariribukan pa eh. Ngam Claire. Di mo patpadasan na dangran ni John, tas siyak ti makalaban mo. Nadlaw ko nasair mo tirik na ni Denny. Awan mabalin ko, mama. Basulyo. Tsaka mo, no anak da ko no saan. Apay ati kayat yu ti masurot para iti panagayat ko. Da kayo kumat makiasawa kan ko, ana? Mabalin ka di, mama. Isardeng niyo kuman, ti mangidaldal kanyak iti may sa tao, ajak kayat. Ay, nagbalin ka, maak. Saan, mama? Sursurutik lang ti diktar ti panunot kan pusok. Ngam ti masakbayam ko mati panunutom. No dayjay adyon ti pakiasawa. Amok ti masakbayak, mama. Gapo lang iti makikita yo kinabaknang. Rupa kayo't kwarta, mama.
Anya kuma... Aduti sa bali a tao dita. Aber, anya kuma dayta? Tapno maamuan nyo kan sumardeng kayon. Nalawat ti dagada Isabela. Kang runan di amin, nagturpos ni John ito pat ataw na kurso. Agriculturist na diya tao. Ada na turpos na. Mas course pa iti may sa kurso na mama. Anya? Malaksit iti nalawa mangulmulaan iti pagay kin mais adagada. At dapay ranchoda. O, baknang da. Basta ti kaya tiyusan ka di? Ita, laisin nyo ka di pa iti kayat nayat ko. Kayat nyo kuman, gapot tarupa kayat kwarta, baknang mat. Saan lang nga na aden iti baknang mama? Baknang mat ni June. Oh, baknang, dahit tatikit kita inyo, saan ka di? Mama, nasakit tirik nakakas ti pat nakisarita kada kayo ta anak daklaan. Wan, da kayo tinaganak kanyak. Namarbong nakaditar arami din nyo, ipilit yun ti tao, asaan ko kayat. Baliktadin nyo man ti sitwasyon. Siyak ti mamam. Anak ka, kasta ti aramidan. Kayat nyo ka di? Kayat nyo ka di, ti aramidan nyo. No da kayo bilang ti anak, siyak ti mama. Mama, sorry. Nga maglablabas kayo ng aminan. Kas kaila sana sumsumrik iti simbaan. O, apay Bards. Ibagakkan ka. Uray anyat mapaspasamak. Aggawag ni Claire. Anya? Maawatang. Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Ngumsan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu kan talaga adyak kanunungan dayta apanggap mo. Ngam ibagakkan ka. Awan makaati pa kanya. Okay. Kat no bilang agbaligi ka. Naragsak kanto nga ta, kat amom asan nakamot ngay ayatan ni Claire? No agasaw kaminton. Masursuno nakmutla ang ayatan. Tay parik naktukan ko na ti awan kaasping ng ayat. Okay. Good luck. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam denggen inton bigat ti tuloy ti makalawa sa pagkasalitan ang napauluan. Ayat nga awan kondisyon na. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Okay. No saan ka ama ti pati dayta, awan maarmidak. Ngem, saan ko akayat ti may ramraman? Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu kan talaga adyak kanunungan dayta apanggap mo. Ngam ibagakkan ka. Awan makaati pa kanya. Apay, no bilang tagbaligi ka, naragsak kan tungata. Ket ammom asaan na kangayayatan ni Claire. No agasaw kaminton. Masursuro nakmatla nga ayatan. Ta iparik naktukan ko na ti awan kaasping ng ayat. Okay. Good luck, Danny. Ibagakkan ka. Uray anyat mapaspasamak. Aggawag ni Claire. Anya? Maawatang. Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Ngumsan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu kan talaga adyak kanunungan dayta apanggap mo. Ngam ibagakkan ka. Awan makaati pa kanya. Okay. Kat no bilang agbaligi ka.
naragsak kanto nga ta, ket amom asan nakamot ngay ayatan ni Claire. No agasaw kaminton, masursuno nakmutla ang ayatan. Tay parik naktukan ko na ti awan kaasping ng ayat. Okay. Good luck. Naglukon. Kontraan launay ni Rod ti panggap ko ken Claire. Ket no dayta ti saan mi apag kinaawatan. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Basta awan makaati pa kanyak nga uray asino. Uray pa'y puon ti makaramidak iti dakas nunaskan. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Kat no pabalo dakmat. Awatak. Basta matnagan kadagiti dakulap ko ni Claire. No kasta, inton bigatan ti panagbiyahiyo, Claire, iha? Wan, Mama. So, talo kayo lang agbiyahe. Saan? Kaduami ni Boss Erica, kanti assistant na. Nakabook kami ni iti airline na pagluganan may aging gadya Cebu. Sa Agpaburakay Kaminton. Talaga nag-asat day jay alalaki. Sumursurot lataken ka. Mama, at dayta kayo manan. Saan nyo kumadilawan dayta? Talaga nga isuti partner ko kadagiti amin na projects ti kumpanya. Ngala, amo ka saan ka ama ati pa. Agan-anad ka garod. Sorry, Mama. Ang talaga natanggan ti ulok, may panggapi ti dayto eh. Napagsaritaan tayo matinda ito eh, saan ka di? Uwan, no, mabalin la ko Mama, ba? please. Saan kayo kadi amap na kadagiti imbagak kada kayo? May papa ni ti status ni John ni ti biyag. Nala, awanan ti makunak. Ada ako ni Diyos to nga edad, Mama. Amok ma Diyos to kan saan? Kat, manan, sorry. Gapo iti panang sungba-sungbat ko kada kayo iti kalabas. Apay manen, Claire. Anya man natin napasamak. Mabalin man na nasilwan, tas supil mo. Ningamin, Mama, saan asumarsardeng? May papanmanan kada kayo kan John? When? At daw mo kapamuspusan iti dayta. Anya? Agkasartalangan tapno sumardangan ni mamam. Ha? Gusto ni John, Claire. No agasawa kayo ton, sardangan na kamutan ni Denny. Kan awanan maaramidan pa'y ni mamam. Ladingitag iho, gamawan ni Claire. Nagpamanila day tayo. Asino ti kadwana, nana? Dagiti katrabahuan na. Sa dino tinapananda. Napanday jay Boracay. Anya? Pinalubusan nyo ni Claire? Kasanon na mapasamak katakwada iti dayje adyon? Anya? Sigurado anawayatan ang mga ramit iti kay kayat da, nana. Sana kasta ti anak ko, Denny. Kadmay sa aduda. Kadwada dagiti katrabahuan da. Uray pa'y. Pasa ti trabaho na dayjay. Iso a pinalubusak latan. Nagtalag kayo launay iti dayje adyon. No bilang. Awan san maaramidan. Iho, mariknak. Isu ti kayat ni Claire dayjay adyon. Sige, nana. Agyamanak. Bye. Bye. Panagkunak. Awanan maarami itakpay. Tadamit gaya mabali ni itibiyag ni June. Awan nga rudrumbo nga pagmutngag. Ken pagtanagak may papan iti masakbayan ti anak ko. Girl, I need you. I need
Oh, api asi ka lang tinadanon ko dito opisina, Luisa. Ayan ni Rod. Nag-leave, sir. Anya? Adda surat na ken ka dita. Urgent ka no ta si kaswen na. So, saanan na nagpakada kada kayo. Salbag. Apay, anya ka dito parikot na. Ada ka di saan nyo nagkinawatan, sir? Awan ang mok malaksi dito. Bayaman. Nadlaw ko ngamin ken kwa na, kasla naliday, kan naunag ti pampanunutan na, sir. Anya? Kan, ada sumagmamano nga likaman na, ngayong karga na iti karton. Kasta ka di? Nangro na kadagiti personal belongings na dito eh. Anya nga minti ko na. Basaam ti surat na sir. Amangan no yung kabil na dita. Anyat ko na dita, sir. Saan ko nabasa ta naka-stapler mo et? Indefinite leave ka no. Saan na naibaga? No kaanong agsubli? Oh. Something wrong with you two guys? Sa anak namin ang maawatan ni Rod. May papan ka ni Claire, pagpatpatayam? Amom sir, husto mo't ni Rod kat. Saan lang ani Claire ti babae iti rabaw ti daga. Iwaras mo ngamin ti panagkitam. Di na ka di madanggayan, Luisa? Sorry sir. Sa anak nga uminom iti nasanger. Husto kanya akong pineapple juice. Okay. Aday bakak, sir. Mm-hmm. Saan da kumakagura, kas iti pananggura yu kun ni Rod. Here we are. Nagpintas na talaga dito Boracay. Owen nga ron. Nagmayat swimming ng ronay ti Rabi eh. O sige, nga mag-check-in tayo pa nga muna. Agres tayo, kat kalpasan na, adda ka no short meeting tayo kada Boss Erica. Uwa na. Kanada pictorial mi kini John itangal daw kaninton Rabi eh. Sigurado. Bikini with no swimsuit ti usaran. Wen siguro. Kadaan-ada nga agminarti kinapintas mo. Anya, okay ka matlaang dito silid mo. Sure. Kat, da kayo kan John. Natural. One room kami lang. In one bed. What? Oh, what's wrong? Kasta unay ta mo lagat mon. Anyat dakas na. Agayan ayat kami. Kat dito'y ko masubok no kasano ka gentleman. Sa magay, maawata. Oh, maawata mo, di kahit kasawan. Yes. Maawatak. Madapagsasaong Claire. Anya dayta? Uray ka no na iyo por iti danom tay kayo no matadang iti apoy. Sunggad. Amok. Gamti makunak. Awan dagas na taagayan ayat kami. Kan adan nagsaritaan mi. Subo ka kita no kasano ka gentleman. Tamasar ka dan yung nga tatirik nayo. Naagpada kayon anadarang itibaran ni ayat. Are you sure? May sa ti amata? So what? Sano akayat? Ngam, Apay. Ada ka di dakas? Apang panunotam? Awan panggap ko amang ikutkan ka. Asaan ta pa yan nagkasara. Kaya,
O matlagaya. Claire, Amo mat dabos Erika ken kasin, no anya ti relasyon ta. Kanawan mat makunada ken ka. Saan ka di? sa bagay. Kan, saan ka di nga adan nagtulagan ta? Ngayon ton makasubli tayo di Luzon? Ibagatan ka ni mama, ti plano ta pa nagkasar? Wan mat katiya. Oh, dahita lang ti pamuspusan. Tapno sumardengan daya Deni amang reng kanya. Girl, I need you. I need your love. Luisa, nabarta ka kon. So, agawid tayo nga ro din, sir. Kabailan niyo pa iti ang maneho, wano siya kon. Anya? Wano, ipalugan kayo langan iti taksi. Tasublian ng tulangan tilugan niyo intong bigat, sir. Agawid hak, Luisa. Sure kayo, sir? Yes, I'm sure. Kabailan niyo pa, eh? Wan. Idagas ka nga umuna ijay boarding house mo. Kalpasan na. Agawid akmatan. Talaga adyak magawidan tibagik anaginam. Kasla makatugtog na pagpagit din. Agman-maneho. Mapurarak iti silaw ti. Di natumot ngamin kaya tas siyak tagmaneho. Naimbaklangan ta na itulodnak. Doa kami kumaan na disgrasya. Tinasayangat. Awagak ni Rod. Ipakamok tinapasamak ka ni Denny. Naimbaglangan. Tasaan ang napakaruan. Ang napakaruan ka no ti may saagurong na. Amangan lupot danda. Sana makontak ti cellphone ni Rod. Nakaidap nga ta ti cellphone na, wano. Kasano nga tanda ito eh. Awan dito'y dagiti kakabsat. Ken naganak ken ni Denny. Adaday di Canada. Ken ada kapsat na. Ngam adama ti di Manila. Di ba'y kat... Siyak. Ti mga sikaso kan kuana. Okay. Summer position. Up. Background ko pa iti bye-bye, honey. Sa bali posing. Okay, kasta. Tayo mandering pa, syempre. Tayo naka-swimsuit ka. Yes, okay. Ada ka? Okay. Wow, panagkunak. Magustuhan na ni Boss Erika dagita. Kenti kliyente tayo. Nabano ka ka di, Claire? Nagatong t-shirt siya Okay lang, Matt. Awan pa ko. Mabitlaan. Agon ulit yung cellphone ko. Uwan nga ron. Ayawat naman kanya, please. Ay, ni Mama. Talaga mo Hello, Mama? Claire, Iha, kumusta kayo dito? Okay lang, Mama. Kalkalpas ti pictorials. Nasa iyaan no kasta. Aday padamag ko kan ka. Oh,
Anya data? Ni Denny. Nadisgrasya kat adda iti ospital. Anya? Nagmaneho ana bartag. O kat, anyat na pasamakan ko ana. Sarong karak kailaan. Kasi abus taawan dito ti pamilya na. Dagiti naganagkan ko ana. Adda da iti Canada. Kaya ti kakaisuna kabsat na. Adda dito yung madamo ti Manila. Kasta ka di mama. Okay. Apay nga na nagmaneho ana bartek. Wan nga rod. Ukat, ikararagan tayo laangan sapay kumatawan da ka sa napasamakan ko na. Sige, padamagan kanto. Nala, aganad kayo dita Bye. Bye, mama. Uray da kayo mat, agan-anad kayo. Bye. Weh. Anya ka no, Claire? Ni kano Denny, nadisgrasya. Anya? Anya ka no ti status na ita? San pa nga mo ni mama ta sarong karan pailaan? Ay, maalaala ti agmaneho na kainom. Iso nga rod, no ada problema, saan nga min arumbang nga idalan iti arak, tawan may tulong dayta. Si kalakit diti ibarbarte kan na. Apay kumasyak, anyat basol ko kankwana. Agpatpatay nga rod kan ka kat napaaymat. Ay na, awan mabalin ko, gaputa saan mat nga rod ay suti kayat ko. Dahito siguro ti sana amaklon. Nang runa kat kas kanyak lang tiga puna na pa ay, kan saan nga isot pinilim. No talaga, anapatagak kan kwa na. Rumbeng kumamaragsakan para kanyak. Tanoan niya ti pakaragsakak. Pakaragsakan na matan. Kumusta ni Denny? Si kagayam ti bantay na. Awan, ma'am. Kadwadak iti opisina da. Nasaya at matadaga. Siya gayam ti ina ni Claire. Kasta ka di. Nice meeting you, ma'am. Nanapuring ko namlatan. Siyakmat ni Luisa. Ni Rod ti amukla nga kadwana iti opisina. Uwan, ma'am. Nairanranamat nakalive ni Sir Rod. Kasta ka di? Kan saan ko nga na makontak ti cellphone number na? Inawagak matan ti kabsat na nga da iji Manila. Ket umayda ka no. Isumatan ti mawag kadagiti naganak kadakwada nga da iji Canada. Apay nga mi na nagpartek manan. Awan sa ti Alda wadi aginom. Wen, kinapudno na. Kadwak idi. Ngam, naitulod nak pa'y mat sakbay na gawid. Kasta ka di? Naimbag nga rod ta naitulod nak ngayon mo na. Dua kami kumaan na disgrasya. Anya launay ay ati iparpartekan na. Ti anak yu, nana. Ni Claire? Wen, agayat launay kan kwa na. Ngam ti dakes na. Adamutan ka no. Kaya na yat ti anak yu. Wen. Ngam no siyakla ko mati masurot. Kat ni Denny ti kayat ko ang makaasawa iti anak ko. Kan, ti pagsakitan launay tinakam na. Apay ka no kas iti dayjay a boyfriend ti anak yu tinapili na. Ni Denny ti may kari nga ayatan ni Claire. Ngam sabali ti panirigan ti anak ko. Sabali ti pagrukudan na iti ayat. Dayta nga rudkat. Angam sana bale. Aramidag ti amin nakabailak ang mga dingay ka ni Denny. Nasaya at launay balasang ko.
Tano siyak matamay sana na. Tinapod no nga ayat. Katawan kondisyon na. Girl, I need you. I need your love. Papagayam, denggan intun bigat tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Awan kondisyon na nga ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat.